clear tu le ngai thatu te nilai ni chibai le vek ku le tun truma chuan ni zan inkher result lam atrain bul kan tran anga zanin inkher tur fixture te mai ba ka football thuleng te po thira ngai thla hona nei chhole donang o ni zan na ma khan UEFA Champions League playoff first leg kinel na nei tran ania ni zan inkhel ngai event lo bera Benfica le Real Madrid te chu in match honin tun trumero Real Madrid awa Mizo ka antang ta thonga mual nei tu Benfica hi sikhat fa in an ne inkhen monom taka hin mual nei tu Benfica hiang goal shot tum kwa an ne ya Real Madrid hiang goal shot tum som panga nei thungen inkhel pumpui thira po Real Madrid an chung nung zo ka achak phu zok an chak kan ti thayang chu team pani te kan soito angkha nen league stage an game to bera in machoning game borok tang tak an chop chuaka Real Madrid an chak lo wangin last 16 lut phak china phak talovin pakuan na ni chungin playoff anin pet kaya Benfica team lam ero Real Madrid an ngam tak awang hian playoff khel phak chin chia anom ta ni kha last 16 lut thaitur in tumna hian playoff draw team pani te in machon turapo an ni zuile ta tun troma anin machon po hin borok anei lian ta hle ane an hanin machon ta game borok po atang ngal le minute som pakwana Arnold ta ball pe ka tangin Vinicius Junior an hun thra anei ngala velam kila petin gola alut lo chia Real Madrid tan chon hei hi chu uyom tak tura ngai ane minute som ni palina a in her chuaka box pon theta train Aurene son goal shot thatakin aneya kortu chon kut veilamin thatakin alo dang ane minute somli palina Eduardo Camavinga chuan box satan Mbappe tan ball pelutin ani hiang gola apet zui ngala Robin chon thatakin alo dan sak minute somli pangana box ting lam sira Arda Güler chon ball thatakin alu puya goal shot thatakin aron leile hei pot Robin chon thatakin alo beng chuak le ane second half antana minute somngana a goal ta Mbappe chon veilama Vinicius Junior ball pe pheyin ani hian boxa ball alu puya gola pet phei ngalin dinglam kila top corner a alut moi hle a pet na la hi asirang reng sia engol zim tak atangin goal moi zatin a thlo lut ane minute som sari panina velam sira Bereiro cho Vinicius Junior an thataka abum nowa otam hendi po abum zuile ngala gola ball hi pet phei zui ngalin Trubin chon alo dan sakle minute somriat na po Vini bokhen hun thra anele ngala dedit chiang zeta abum ke nowa gola thatakin ashot le ngala hei po Trubin chon alo dan sakle man ane hemi nuai ro thil thleng danglam om zui talawa Real Madrid hen first leg ka sikhat fa hian hne nan chang zui ta ane second leg hi Santiago Bernabeu wa khel ani to don thonga Real Madrid hen last 16 an lu ngei arinom inkhel danga French League 1 club thra panni Monaco le Paris Saint-Germain te in matchona comeback ro pui kan hmuwa Monaco Sydney fain ma shroi manma se champion lai Paris Saint-Germain hian goal thum goal nin anbara khai he inkhela hen mol nei tu Monaco hian goal shot tum sari anneya PSG lam hian goal shot tum somni pakwa te meu mai nei thongin targeta shot phei cha tum som pani anneya ball possession po Monaco hian an ngam lo hle inkhel borok tangzeta hin minute khat na le ka goal alut ngala Golovin chon veilama tang ball thataka ron thlo lutin chang tu nei lo Balogun chon siang setin gola atau luta minute khata lek Monaco hian sikhat fain ma an shroita ane hemi no hian in team pani te in Norton zak in minute som pariatna a goal le goal khung tu hi Monaco bok anniya Balogun chon goal thasetin a khung le ane Balogun hian anunga tlan akilo che ball apeleta ani hian through ball pe zui ngal zatin Balogun hian boxa ball alu puya gola apet lut zui bok PSG captain Marquinhos an phak lo hle minute somni pakhat na Monaco team an che suala what face on tru lo takin ball a hlo hemi hi karas khele chon lak sak zui ngalin boxa alu puya what face in hnunglama tangaron paltlo zuin penalty a choi penalty hi Vitinha chon gola petin kon chon thatakin alo dan sak thong
minute somni pakwana ero agol ta thava barkola chan fing takin desert we boxa pelutin velam sira ani hian pet luta gol ni gol khat ani chui bok first half un top market minute somni pakhat na desert we chan velam box pon atangin goal shot aneya kon chon thatakin alo dang le mase ball per le thi hakimi chon rang setin gola apet lut ngala amoi le gol ni veve ani zuita ane second half an run deuh chautin minute somli parukna golovin chon vitin hangala tlo omzetin atlowa yellow card pek nima se video assistant referee endikani nuwa ero yellow card hi sutin direct red card ma no chu anita ane hemi no yang gol dang alubel zui mai lova minute somruk pasarina karas kheli chuan zere emery chu ball pe pheyin ani hian rang takin desert the way chu ball ape vele ngala the way hian dinglam kila marzetin apet luta goal thum goal ni an comeback na anita chi ambok hemi no hian team pani te in norton le viewma se goal dang ero alubel zui talava Paris Saint-Germain hen comeback ro puilan tirin first leg big chu an khar zuita ane second leg hi Paris Saint-Germain stadium a khel ani dona andin mun athata hle inkhel danga Turkish league club thra Galatasaray lampoint olsam takin nenan changa anking pui Italian Serie A club Juventus chu gol nga gol ni ngotin an ne he inkhela hian Galatasaray team tan Noah lang chun goal ni akhonga Gabriel Sara mai baka Davison Sanchez le Sacha Boyiten goal khat theu an khung ve bok Juventus team dang cup winner suan goal ni akhung ve bok ane hei mai baken an defender poimo John Cabral chu minute somruk pasarina red card mang no chu ani bok tihen first leg bi ka chon Galatasaray hin olsam takin an mola ne nan changa second leg khelle turlo ma se an din mun hi atha zui ta hle Juventus lamero kan mang that luka kan ngai thayang chu heng ho ba ka hian nizana inkhel danga Borussia Dortmund lampoin olsam takin ne nan changa an khingpui Italian Serie A club Atalanta chu Sydney fain an mola hian an ne he inkhela in Borussia Dortmund hian goal shot tum riat an ne ya targeta shot tum ni nei gola an chantir ve ane Atalanta lam hian goal shot tum ruk an ne ya ball position a po game hi thunun jok ma se awan doi joka an tang ta thau ane he inkhela minute thum na leka Dortmund tan serhu gora se chon ma an shroina goal akhonga ani hi season liam ta UEFA Champions League top scorer kha ane first half un top market minute somli pani na Maximilian Bayer chan an goal ni na akhung leya second half airo goal dang lubel zui talavin first leg bi ka chan Borussia Dortmund hian ne na an chang zui ta ane second leg khele turatan an tin mun atha zui ta hle heti meg la hian zani na train UEFA Champions League playoff first leg kin la te nei chunzom anile do na som pakhat le minute som panga inkhel hi omtran do nen Karabakh le English Premier League club Newcastle United te chu anin machonang kan hria tangin team pani te hi league stage a han che thatak te soitur anni lem lova Newcastle United lamero che chelem lo tak anne tumli chakin tumni draw result anne ya next round lu thei tur point atop thleng point din hun thataka anding man ane mase van doi soka tangta yin point som pali nen som pani na chung playoff round an luta an matson tur Karabakh he an game nu nong bera an tlo ma sen van nei ta lo point som nen som ni pani na ni chung in playoff round hi anin petling ane Newcastle United din monero athadeu tura be seita phot ila heng ba ka zan lai pel dar khan le chan veya Olympiacos le Leverkusen te anin machon don boka Greek club tha Olympiacos se league stage zota ka han som pariat na ni chungen league stage an khara playoff anin pet kai Leverkusen lam hi an mani ramli ka po be sen phak lutuk lova Champions League season kalme ka po khan thum chakin ni draw result an neya point som pani ne som paruk na ni chungen playoff round ni anin petling ane tuna anin machon turi ale lam zong tak chuan neutral taka han clear point a monom ve phian tura abe sei thayang chu heng ba ka hin Norwegian League champion lai Bodo le Inter Milan te anin machon don boka Inter Milan hi fair lo taka Italian Serie A an chak nuwa game an machon le masak ber tur aniyang Bodo lam hi
season kalmek UEFA Champions League atir lama khan che chhedeu ma se atop lamai ro khachun anbon khop maya tlangei turangai anni lain atom game pahnia City le Atletico Madrid club lian ve laka point thum an hlo chuaka playoff round hi anin petling ta ni kha Inter Milan tan po zuam ngochi anni hau lawang le inkhel monom takani beisei photang o heng ba kan Belgian League club trazet mai club roots le Atletico Madrid te anin machandon boka club pahni te hi an din mon ai nanglo angreng khop maya probability tang point Atletico chakring antam hle amai ro chu club roots lam hen player tha tak ankol ve nuala Atletico Madrid lam ero Champions League an game to bera khan next round lu thei turin din mun tha taka ding man ma se bodolaka antlo ma playoff ankhel angai zuita ni kha chuwang chuanin anni lampo chesol thu theidin muna anlading ve reng thawa inkhel monom takero ani rinom inkhel result le fixer lam chukal santaila football thulenga lut chhaudonang o tunrum chu Thomas Tuchel boru ka tanghian bul tranta ila Thomas Tuchel hian tun hnaya ankhel le tura Japan le Uruguay te anmachon zohuna England team tana World Cup in lan thei tur te chu athifim don ta ni hin an soya hetiang ani ta ka chuan England team a World Cup tel tur hi an chiang chho trep ta tin ani chu Thomas Tuchel hian hemi chungchang hi ati fel to ni hin an soya mi somni paruk ming te chu tuna tang relo te hin asoidon ni hin antar lang tu nge England team a tela tello tur kan rin ve hlomle nimin lama kan no tarlan to angkhan United le Chelsea te chuan Jurgen Klopp chu andu thu an soi ngei ti achiang ta ha ma se Jurgen Klopp hian anol tak thu ni chang khan puan ani thong nimin lama khan hemi chungchang hi thom aron lian hat maya amai ro chu ni zana wa khan Fabrizio Romano atarlan dan chuan hei hi thudik nge ani ya club pani te heng Klopp chu sengnu andu nge ani ma se Jurgen Klopp hian club pani te zom atum lo thuin achang thonga indoor na hi ankal pui lo tur thu asoi ni in atar lang bok Fabi mewin atar lan chon adik tura ngai ane Vinicius Junior point club thar zom tur azong chhomek ni in an soi ve tatlat maya Real Madrid team hian a contract thar tura ta na abai sayang chupek anin huam lo ni hin an soi Vinicius Junior hen kum khata Euro makta doi somthum vel lo aphut ni hin an soya hei Real Madrid chon thailo tluka an ngai ni hin an soi thong tundin muna Vinicius Junior hi English Premier League club te Saudi Pro League mai ba ka Paris Saint-Germain ten senglu antum me ka Paris Saint-Germain club ho tu pa Nasser El Khelaifi hian Paris si apan du ni ngat chuan kum khata Vinia lo phu za thi pek ain huam thu asoi ni in antar langa Vini hi Real Madrid so sana Paris Saint-Germain akal mai tepo arinom Jose Mourinho point thu thar anheya Real Madrid laka tlo ma se ala zam lo hle Mourinho chuan he team Real Madrid hi an thatak zeta chuti rualin he inelna tanghen no chu kan tum don ane amai ro chu he team hi lo chamhul hual tuare ro chung ka du lem lova La Liga lama te an mani tol chung inelna danga te chon champion se ka du hle Champions League atang eroin no chu kan tum don ani tin Mourinho chuan asoi Carlai Hola FA Cup lama chechezet mai referee Chris Kavanagh point shem atur vedon ta ha Karto Premier League ka match akai roi thailo tur thu anti chiang tatlat mai kan hria thangin Newcastle United le Aston Villa te in khel trumian Kavanagh hi ache sual angring khop maya video assistant referee omatang hian referee te anin thla da ti hei hian ati chiang hle Villa le Newcastle United te anin khel trum khan goal ma saber Aston Villa in Temi Abraham manga ankhung kha chiang takin offside ta hei hi goala pom ane chumi nuwa luka din chon hlau om takin Jacob Murphy chu atlo thal top maya hei po achiang viau ma se referee hian yellow card bak apeta chuang lova hei hian soizui atitam hle hemi nu lok hian thilti sual anei zui leya Karen Trippier chon ball cross in box chung chiang set maya luka din chon ball hi alo beng tla hei po referee hian in thotluk na maktak siam zui le ta hian box sunga ani ti achiang khop maya ma se box pona ding angin a mudeu nge ni free kick an pele hlau peka hei hian soi zui ati tam zui ta hle ane hei hi ngun taka an ngai to nu referee lam chuan Chris Kavanagh chu kar to pa
match kai hroi theilo turin an hrem zui ta ani English Premier League club tene na tun hnai soizom hlo mai Victor Osimhen point thu thar aneya amalam hun tur chungchanga anzona chu changin Osimhen chuan tundin muna chung kamun pui taktaka kaumin kashia a he mun hi nuam ka tin mi pui te po hi ka mangai hle Galatasaray in min du le min lalu thi ka tan chon thulo mom le kadam chunga ka hriat lo reng to tur ani do na he muna hin ko omzui sel po karing bok fans ten en kan tho ho na athra a Turkey hi ansoyang min ahlo lova anuam bok Europa chon quality sang berte singami ani ka chuak lawang tin Osimhen chuan asoi Carlo Ancelotti point Neymar chu World Cup squad ta kautel atum ni hin ansoi zui vele ta a physical condition tengun takin a clear chhaudo na World Cup squad ta hin atel thei ngei a be sei thu asoi tun hnaya Neymar hi aron kir le towa zai puya to nuwa game ma sabera assist anei le ngal thei ane hemi wang hianin World Cup squad ta atel thei ring an tam zui le ta khop maya Ancelotti po hian ko atum thu asoi zui vele ta ane Manchester United po sum siam na Saudi lam chon man antum ti ni jang khan puan ani vele ta Time Sport in atarlan dan chuan pre-season tour Saudi Pro League chuan United team chu ko antum ni hin alanga pre-season tour United hian Saudi Pro League ka an nei ni chuan pau million som pariat vel Saudi Pro League hian pek antum thu tarlan ani indoor na hi akal chho me ka United po hian an pom ngei tura ngai ani Tottenham Hotspur lam po beng rap kan ti mai tla che thut thei din huna anding chho tatat maya ni zan nama khan hemi chungchang hi ron tarlan ni hian English media ten an tarlan dan chuan tun din huna anni hian relegation zone an hnai to hleya an sponsor le an tak tak te chuan hoisan an tum chho tran ta ni hin alanga season tharlo tura po an chungchang hi ngun taka ngai tu an tum thu tarlan ane country atangin season kalmeka Tottenham Hotspur hin base and phak lutuk lova European competition kan ti po qualify lo thut thei din huna anding mek hemi wang hianin an sum nei vel te po atla hniam chho tura base ania an mani sponsor tu lam te poin hoisan an tum chho tran ta tin ani chu hetiang ani chho ngat chuan Tottenham Hotspur hitla che thut thei din huna anding ta tin ani chu Wayne Rooney point thu thar aron neya United chungchang ni lovin tun tum chu Arsenal chungchang a thu thar aron neya Arsenal team ta na lo in lan to ten Arsenal team an ringam lo thin chumak ati thu asoi Rooney chuan enge thleng ta hi ke chun ka hrethiam lova fans te mai ba ka an team ta na lo in lan to te tong tu dan hi amak ka ti hle he team hi kumin season a chun an tha ma thatak anne Unreal ruput mang ti chevek thei turin fans tele antana lawin lan to te tong chuak thin hi amak ka ti ma phurna thar pe tu tur zok an ni la yen tong kam mak tak an champion coloring lo ti soite hi atul lo hle he team hian tun din mona point rukin Premier League ma an hroi fal mek he team hian tun din mona Premier League ma an hroi meka chuti laya an champion kan ring lo ti lo soite hi inti phurna lampang ni lovin inti down na mai chau ani tin Rooney chuan asoi Manchester United point ni pui transfer kong kalawin hong tura Hayden Hackney chu senglu antum tur thu puan ania Michael Carrick chon ani hi senglu atum ru hle Michael Carrick le Hayden Hackney te Middlesbrough khan anno thok dun towa Carrick in athajia athchiang ni tur ani transfer kong kalawin hon hele huna senglu atum do ning court of side hian antar lang ani Liverpool lam point ni jang khan thu thar an neya Euro mak to doi za velin Olise chu senglu antum do ni hin antar langa hemi chungchang hi court of side chun tar langin Liverpool hian sum the chhonwal anin huam ta ni tura ngai ane Olise hi Bundesliga lama ache thaje kan hretlang anga du tu po anei tam to hle Liverpool hian ama point senglu anlo tum towa Mo Salah thak tu turatan an hi senglu antum chho ngei tura beisei ane Dominic Szoboszlai point thu thar nei chunjom zelin ni zan lama khan media ten Dominic Szoboszlai agent anzo na chu agent hian achanga Matias chuan tun din huna hen kan malam hun tur kan soi thei ri lova kan malam huna Real Madrid anom ti te hi chu tun din huna chuan rumors thule ngang mai to te po alani thayang chu amai ro chu keini hian malam pan zel kan duwa sang tak thlen kan du ane
Champions League khel ngei kan du don boka chu ti thei ngei po kan tum bokang Szoboszlai hi achuak ngei don ti kan la soi thei lova tun din hmuna ero Liverpool a hin a hlim tak zet ane kan contract bai seyang te hi min pe thei lo ni ero chuan thil thleng thei chu ala tam khop maya tun din hmuna ero he hmuna hin kan hlim ria ni ti hin Szoboszlai agent chuan asoi Arsenal lampoin ni zang khan thu thar an neya an forward Gabriel Jesus so contract thar zia pui an tum thu pon ni yen chuatir an tum lo ni tura ngai ane tun nai chawa Jesus hi chuak turangin thom aleng na sakhop maya a in khel thei meu lo wangin Arsenal team lam hian chuatir mai an tum ni te point an soi man ma se hliamadam nuwa Arsenal team tan mi tangkai tak ani chhole meka Arsenal team hian contract thar zia pui an tum ta jok nin football.london chuan atar lang nimin lama Barcelona in Makasado chotir an phalthu an soi nuwa ni chang khanin du tu aron nei ngal trak maya adu tu zinga United team chu an ron lang fal hle kan hria tangin United team hian ama po yen Casado hi senglu an lo tum towa Chelsea lampoin ani hi an hel ve mek bok chuti rual chuanin aman ero atlom lo tura ngai ani thonga United hian laklu an du ni chon sum the chuanwal anin huam tura ngai ane Scott McTominay point ni zang khan thu thar aneya Tominay hian Napoli a khel chun zom atum ni hin an soi tu naya Scott McTominay hi chua adu nin media te chun antar lang chuai maya ma se ni na taka ero Scott McTominay hi Napoli lama ala hlima contract thar zia atum ta jok a ang hle tun din mona antar lan dan chuan Scott McTominay hian Napoli a kumsang ni somthum thleng dai contract zia atum ni hin antar lang Arsenal lampoin ni zang khan thulo mam hria tur an nei ta Julian Alvarez senglu an tum na konga an mani ron ti boy thei tlap lian Barcelona chun laklu an tum lo thu an soita ni hin alanga Barcelona lam hian Marcus Thuram chu senglu an tum thona hemi wang hian Alvarez lam hi an hoi talo a ang hle hetiang ani ta ga chuan Arsenal tan thulo mam tak ani ta thunga Julian Alvarez senglu an tum na konga ti boy tu an nei don talo ni tura ngai ane Julian Alvarez in Atletico Madrid chuasan adu thu alo soi zau towa Arsenal team a kan hmu mai arinom chho tran ta hle hetiang kar hin team tokin atarlan danin Victor Gyökeres point thu thar aneya ani hi Arsenal team hian chuatir mai antum ni te point an soi tatlat mai hetiang ani ta ka chuan Arsenal team hian mithar senglu antum dhona chumi tan chan Paris Saint-Germain chuasan turanga an soi mek Osman Dembele chu senglu antum ta ni hin an soi Victor Gyökeres si Arsenal hian bei seina sang tak nein an sengnu ta bei seiro aphak lutuk lo ane tun din hmuna chuan amai ro chu hemi wang hian athak tu tur thazok an zong chho tamap map maya team to khian atarlan dan chon Osman Dembele le hi senglu antum ni tura ngai ane hetiang kar hin Arsenal lam hian ni zang khan thulo mom hria tur an nei ta thunga tun nai chawa contract an zia pui tur thu an no ti chian to Bukayo Saka chu contract har an zia pui ta nge ya kumsom ni palio pa Bukayo Saka English forward he kumsang ni somthum pa hathleng dai contract an zia pui thu puang hen kar khata euro noi thum a hlo to do na Arsenal player zinga hlo tamber ani zui don bok ane Bukayo Saka hi kan hria tang kha nen Arsenal Academy tanga injir chuak ani ya kumsang ni somparia ta tangkhan senior team a in lan tranen tun din mona Arsenal tan tumzan ni somko paruk a in lan towa go somsari pasari le go somsari pariat midang go khungtur asiam sakto ane acha chelem lo khop mai Arsenal team hian hun rei taka tanghang contract thar zia pui an tum thu an lo soi towa a topa chuan in rem na tlon tling an nei pui theita ane nimin lama khan news trend khat rin tlang ve deuh te chuan United in McAllister senglu an tum ni in an soi chiam maya amai ro chu hei hi thu tak ani lo thu Fabrizio Romano chon ni zang khan atar lang Fabian atarlan dan chuan United team he senglu an tum le tum lo chungchang hi chiang taka soi om lem lova amai ro chu McAllister an asoi dana tang ero chuan United team he zom atum mi lo ane ten McAllister hian in biak na kan nei lo tin asoi ni hian Fabrizio Romano hian atar lang bok news trend khat chon United in senglu antuma
in rem na te po an nei trep to ti te point an tar langa kha chu thudik lo lian tak ani tin ani chu frabi hiarin tlaka player ten hen po anin beton rang thina hetianga aron soita ka chuan United team le Alistair te hi anin belo tin ani chu Liverpool lam vekhen ni jang han thu thar dang an nei ya transfer kongka loin hong tura Rodrigo chu sengnu antum thona in biak na pokal pui antum thu ni jang khan tarlan ane Brazil forward hi tun din mona Real Madrid ta ahlim tak tak lo ni hin an soime ka Alonso hnuai khan ahlim man trepa ma se chuak zui ta ni kha tu nai Arbeloa hnuai ahlim lo ni in an soi le towa hei hi Liverpool chan man tangkai antum ta ane ni zana ma UEFA Champions League ka Vinicius Junior chon chainom na atok le ni hin alang tlat maya poithin khop mai Benfica team player PSG ni chon Vinicius Junior hi a chainom na ni hin alanga gola khung nu lok khan an boy ta chiam nge ni kha hemi chungchanga hian in khela zo nuwa PSG ni chuan Vinicius Junior ha ka chainom na mi lova tum khat po ka chai lo ane kanin niel boy deuh tiro kapom thlapa zong tia ka ko anga an soi hi chu thudik tok lo ane kanau pante ta tongin hetiang chungchang hen ka film khur ma mitang chainom na hi ka thil tumpo ani lova tha ka tilo bok chu fans tele ani po hian min thria thiam sakse ka du hle vini ka chainom na lo ti hin asoi Vinicius Junior ero hi chon a chainom na ngei thu asoi thonga tin Real Madrid player Kylian Mbappe point hemi chungchang hi asoya amuna khan nai taka ka uma Preston ni khan Vinicius Junior ha tum thum lai chu zong te ti hin a ko ani hetianga aphat le hi thil thalo tak ani ya ati sual chu apum tur ani Vini kha a chainom na ngei ti ke hian ka chianga abul nai taka ka uma zong te tin tum thum lai a ko ti ka chianga ti hin Mbappe point asoi Pestrian ni hian a chainom na ngei ni tura ngai ane UEFA lam hian an chui chiang tura ngai ani ya Pestrian ni hian shrem ato ngei arinom ole khati chin hatun tumatan chon ni le tamai se thlir tu te ga channel min ngai lut sak thina inchunga lom thuga sei tak meu ane like share le subscribe mai ba ka hype te po khamin han ti sak le ta zel ula thongai nom tak te nen kanin mo chho chunzom le zel don nia